وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد خيرا فليحمد الله. وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الله تبارك وتعالى يا شكر گزاری بری توفیقی که الله تعالی داتے ہیں کہ در ماہ حج در بہترین مکان و بہترین سرزمین کے حرم مکہ معظمہ قرار گرفته ہیں. یہ توفیق الله تبارک و تعالی بر ما شما ہے. الله تبارک و تعالی مال قرآن تها متوجه کن که اگر شما الله نعمتان شکر ادا بکنید الله تبارک و تعالی شما را توفیق عمل دن. بیشتر الله متعال شما را مزید نعمتان بر شما دروازه نعمتان بر شما پچکن و الله متعال احسانات بر شما بیشتر بن. اما اگر انسان الله نعمتان ناشکری ناسپاسی بکن الله متعال سختی وعید بیان کرده ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما الله ناسپاسی بکنید الله ناشکری بکنید بر نعمتانی که الله شما را داده و الله عذاب بسیار سخت ہے. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ہے اذا الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کن حدیث قدسی که در آخر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم شی من وجد خیرا فلیحمد الله. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم. ای بندگان ای اعمال شما انجام شدید ما شما پر شما حساب کنه ثم اوفیها ایاکم پس شما اجر کامل به شما عطا کنه. فمن وجد خیرا فلیحمد الله. هر کسی که الله متعال توفیق خیری ده الله تعالی شکر ادا بکن الله توفیق داتا. ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. هر کسی توفیق خیر نبو اعمال خیری انجام ندا در مسیر هدایت و در مسیر مستقیم قدمی چیز نکو هیچ کس ملامت مکن بجز نفس وته. قرآن ته الله متعال ما شما را خبر داتا چه شیطانه که پهکین خرابیان بنیاد ابتدا چه شیطان و وسواس شیطانه اما قیامت روچه الله تبارک و تعالی شیطان گفتار بر ما در قرآن کریم نقل کن ولما قضی الامر وقال الشیطان ولما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ودی نفس ملامت بکن انسان وقت توفیق خیر نگو. پس این صحت و سلامتی این فراغتی که الله متعال به ما عطا کرده این مزید نعمت بسیار بزرگی که الله تعالی به ما داده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایش کرد نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمت بسیار با ارزشان. این نعمتان قدر سک بازن که اکثر مردم این دو نعمتان قدر نزانند. اکثر در خساره این دو نعمتان قدردان نه شانی حق ادا نکنن. یک نعمت سلامتی و تندرستی صحت و سلامتی دومی فراغت. چیزی که ما الان الحمدلله در ایام مبارک ماه ذوالقعده که ماه حج و به یک نیتی به یک قصد و اراده ما قدم چیز کرده برای این سرزمین آت که این حرم مکه قرار گرفتگی لذا چمی ابتدا بعد تو اوقات قیمتی بکنه. الوقت اثمن من الذهب. یعنی وقت قیمت طلاها گشته. انسان وقتی ببی تو آن طلا به دست بیاری تو آن سرمایه جمع بکن در وقتی ببیتی هیچ کاری کرده نکن. لذا این وقتی که الله متعال علی ما را داتا و ما فارغ البال چوتی کاروبارا چوتی زندگی چوتی ملکا دور بودگی این ملک ته حرم مکه قرار گرفتگی اذا ما لحظه لحظه اوتی قیمتی بکنه. هر سکندی اجما گوزی هر دقیقه اجما ساعتی گوزی یک ما قیمتی بکنه وقت قدر بعد ما بزانه. و همه سلسله و همه ترتیب سره مشورتی که بوده صرف شما عزیزان ایشین که ما شما ایام تها مذاکرات دینی و ایمانی با هم داشته بودیم. هم فهمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایش کرد الدین النصیحه. الدین النصیحه. دین سراسر خیرخواهیه که ما هم دیگه خیرخواه ببینیم. و الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کن و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو یادآوری بکن که یادآوری مؤمنه فایده دن. انسان فراموشی هست انسان غفلت هست و انسان سره مختلف حالات که اما وقتی انسان تذکر دیگ ببی مذاکرات ایمانی کنگ ببی انسان متوجه بی الله طرف متوجه بی. حتی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهن به هم دیگه چی گوش اجلس بنا نؤمن ساعتا
اجلس بنا نؤمن ساعة مش من ندید با هم دیگه مذاکرات ایمانی کنیم چه میں ایمان در دو حالت ہیں یا میں ایمان در با عبادات و طاعت بندگی اللہ تبارک و تعالی در حال ازدیاد ہے یا میں ایمان در حال نقص ہے با گناہ و معصیت با غفلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برای ما بیان کن کہ ایمان چی جایگاہی داری ایمان مکان چی اندازہ بالا نزد اللہ تبارک و تعالی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرم الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ ایمان تہنکا نماز نام نہ ہے ایمان تہنکا روچک نہ ہے ایمان تہنکا حج نہ ہے ایمان شعبہ زیادہ ہس بعضی شعبہ ایمان ہس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 اندے در روایت 60 اندے شعبہ برا ایمان ذکر کرتا فعلاها قول لا الہ الا اللہ بالاترین جایگاہ ایمان ہے بالاترین شعبہ ایمان ہے توحید ہے لا الہ الا اللہ ہے کہ توحید سر ما التزامی بھی پائبندی بھی و توحید سر ما پائبند بھی وقت بشارت ہے کہ اللہ تعالی قرآن تھا بیان کرتا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون آکسانی کی ایمان جاؤ و شرک مرتکب نبوتا شرک انجام ندا آئین واسطہ امنیت هست آبر ہدایت پس بالاترین درجہ ایمان بالاترین مکانت و مقام ایمان شعبہ ایمان قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتت الاذى عن الطریق ام جز ایمان آئے کہ ما راہی سر رویں یک جگہ سنگی چھ راہ سر کھنٹکی چیزی چیز کنی دور کنی مردمان تکلیف میں بھی یہ جز ایمان آئے یہ ہم جز ایمان آئے والحیاء شعبۃ من الایمان والحیاء شعبۃ من الایمان وحیاء بخشی جز ایمان آئے پس ما مذاکرات ایمانی کریں یعنی آنچہ کا متعلق بھی ایمان ہے آنچہ متعلق بھی دین ہے آنچہ متعلق بھی عقیدہ ہے آنچہ متعلق بھی تقوی ہے آنچہ متعلق بھی اخلاص اللہ تبارک و تعالی ہے یہ روچانی تہا کہ اللہ تعالی ہمارا فرصت داتا مختصر مذاکرات انجام بھی کہ ما یہ تو وقتا قیمتی بکنے و آدھے وقت کہ ما فارغ ہیں در طول شبان روز سعی بکنے کہ یہ ایام تہا بے استغفار بے ذکر مشغول بے بے استغفار و ذکر مشغول بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر کرتا ہوتی صحابی بزرگوار لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز و جل صحابی چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتی لوٹی یا رسول اللہ تو منا توصیہ بکن شاید میں استفادہ بکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماش کو لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز و جل وشی تی زبان ہمیشہ بے اللہ یادہ مشغول بھی ہمیشہ اللہ ذکرہ زبان سر بیار ہم آپ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن تھا امر کرتا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا و اصیلا یہ اذکار کا حسن صبح و شام ہے یہ دعا کا حسن نمازان و بعد اذکار حسن نمازان و بعد شن کوشش کرنے مائی وقت تھا فرصت اللہ تعالیٰ مارا داتا یک ماہ دو ماہ کم و بیش مائی ملک تہائیں سائے بکنے چی وقت استفادہ بکنے یہ وقت ہم چھتا ہنکا برای ادائی فرائض ماما گوازنے اتی فرضہ ما ہمودا ملک تہا موانا گائیں اتی نمازہ اتی مسجد ما پائی بندے الحمدللہ اما اذا محتاج مزید ما فائدہ چیز بکنے یہ ملک تہا حرم شریف تہا قرار گرفتگی چی حرم مکی بھی چی حرم مدینہ شریف بھی ہر دکن جاگہاں پہ کما چی وقت استفادہ بکنے بہرہ ببنے وانچک نزانی نسبت بمسائل دین ایما جس بکنے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر شما جز بکنے اہل علم الحمدللہ ملک علماء مشایخ مساجد الحمدللہ اعلام کرنا گماند کے اتی مسائل مطرح بکنے جس بکنے ادھا ایک فرصت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا داتا یہ فرصت ہما کوشش کریں قیمتی بکنے و یہ مذاکرات ہے کہ بسلا انجام بند شان سلامہ پائی بندی بکنے یہ 2 ہفتے کے منتبہ ایام حج کے شروع بند ذی الحج ہے یہ وقت ما سعی بکنے کہ مذاکرات ایمانی بھی مذاکرات دینی بھی و یہ برنامه که در برای ما شما ارکانه گوته برنامه سر ما شما التزامی بی پایبندی بی و کوشش بکنه عزیزان که وقت هم آپیمه که الله متعالی ما شما توفیق داده این سختی مشکلات ما شما تحمل کرده این مزین هزینه هر یک انجام داده که برسیده حرم مکه برای ادای فریضه حج کوشش بکن مردم این وقت به هدر موازنه این وقت مردم به بیهودگی موازنه به قیل و قال موازنه بلکه وقتا صاحب کند مشغول عبادت الله تبارک و تعالی بی و بالاترین عبادت که رسول الله صلی الله علیه و سلم ای سر تاکید کرتا که حتی ای اجر ای ثواب چه جهاد فی سبیل الله بالاتر چه انفاق ذهب و فضه بالاتر ذکر الله تبارک و تعالی